Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Komin Jallo Mamadou Mukhtar Jallo Mbappa Jammeh mi ara ɗo seeɗa mi ala e juutinde. On ɗum addinmi ɗo hande ñande 16 ndu lewru aranuru kitale guruji ɗiɗi e 26 ko ɗum woni le 16 janvier 2026 ko sabande mamiɗo heeɗi mese sununu jibinande koyin maɗum wi en jibinande dingirayi. Musidɓe tedduɓe, aduna on wela e ɓande. Aduna mi nanayno mawɓe goo no wi'a wondema wo aduna ko dugula, kono wona aduna woni dugula, ko yimɓe ɓe woni dugulaɓe e nder aduna on. Yo Allah dandu en sikkude gayni hara gaynali. Ka aduna ɗo wona heɓugol goɗɗum on woni important on, ko heɓugol goɗɗo on ko ɗum ɗon ɓuri wonde important. Ka aduna ɗo wona heɓugol goɗɗum on jogo mbuuɗi ɗuuɗuɗi ma galleji ɗuuɗuɗi, wona ɗum woni goɗɗum on, ko neɗɗanke on woni goɗɗum on. Neɗɗo on neɗɗanke noon si wi'ama noon ko neɗɗanke, haray ko neɗɗo moƴƴuɗo yiɗuɗo hoore mum, yiɗi leñol mum, yiɗi yimɓe mum ɓen, yiɗi ka mum, yiɗi fiiko mum kon, waawi kadi andude kala ko bani adama heɓi ka aduna ɗo goto ɓe e ñaawirno faalira. Kono kala ko neɗɗo heɓi ka aduna ɗo wayri wona neɗɗo on tagi hoore mum, ko kanko taguɗomo on, ko on ɗon okkimo ɗum ɗon kala ko waawi heɓude ka aduna ɗo. Goɗɗo noon no waawi wi'ude wondema miɗo faala hunde kaari, o forsa ha Allah okka mo nden hunde ɗon, o sikka wondema ko doole makko ɗen okkimo. Anda hari Allah on o hoddiri o heɓay. Si hinano ɗum ko o forsi o heɓatano. Wayri Allah on no wawnomo ƴettitude ko adi o hendade konko wonno e forsande ɗon. Ñande wo e ñande gite an ɗen no yiwde ko maƴintanmi e fiileñol men ngol. Ñande wo e ñande mi yii Lamarana Koza astafirullah, Lamarana Gongore no darodi e sununu. Après ɗum sununu ari faala fennude men menen wonɓe wowlude ɓen komin woni e nande kon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wayri batti kala komin wowlata kon min tintinnoto min inna wondema men nani komin fellita kon, min meeɗa arde ɗo min fellita min inna ko pelleti ɗum waɗi. Iloba mi nani mo wowla ɗo fi Iloba, ɗum e wonde o wowlali inde nden, o hiili men ɗo men fop kono o wowlali inde hay goto. Kono min mi ariray noon, wayri ko Iloba waɗi ɗo vidéo wi'i wondema o nani mirmir wondema Ousmane Ngeloy hino wara e nder kaso. Jaaja makko kanko Ousmane Ngeloy yalti defandi inni wondema kamɓe famille on ɓe humpitaki tawo wondema haray Ousmane Ngeloy maayi. O wowlori kadi e Iloba haalaji ɗi tawata hara wona ɗum mi habborinomo, par ce que o ko yehi Saudiya o waɗoyi umura on, o wi'uno hande kadi o haalata goɗɗo haala bonka. Sa wi a haalata goɗɗo haala bonka, hay wi'ugol goɗɗo o fenayi haray hananama. Haray ɗon ko ma hiila wi'a ko wowli kon wona gonga, kono fenay direct on haray wonti e men enen fulɓe ɓen haray wonti hoynde. Wonandema wiwɗo kañum
wowlata hoynde few kono ɗon en ala e mutade ɗon ko fi sununu faalala ngalɗinde minani sununu no manta Mamadi Doumbouya no na wiw général Mamadi Doumbouya a adakila wiwde wiw général Mamadi Doumbouya kono min ko fewdo ka hanuno ɗon mi wowluno sabandema min ko ñande jowi septembre 2021 ko nden ñande min ni vive colonel Mamadi Doumbouya kono gilandema Mamadi Doumbouya sanji wayliti ronki waɗude ko o ƴettidi e Allah ahadi kon e ko ƴettani en ahadi kon enen gina yemɓe ɓen fiino o fonnira en fof o wawa darnude gonga e nder leydi men ndin kanko Mamadi Doumbouya himo andi onon kadi hedditiɓen hiɗon andi si goɗɗo waɗi coup d'état haray ko wonnoɗo e laamu ngun on ko on ɗon woni waɗi raali no haniri noon ko ɗum ɗon permettatamo ha o waɗa coup d'état ko angal peewal Alpha Condé angal laaɓal Alpha Condé an e gañanendi ko Alpha Condé jogui kon fi añalngol Sédalen Diallo yo wonu président de la république ko ɗum ɗon addi ha Mamadi Doumbouya en heɓi feere waɗi coup d'état itte Alpha Condé wona kadi Mamadi Doumbouya en hanno ittude Alpha Condé ko enen wonnoɓe yaltude manifesta ɓen enen joguinoɓe groupe ji no moɓidirde jawle fiino wawiren ittirde Alpha Condé ko enen hanno hendade kono tawi Allah on waɗali en hendo fewdo ɗon kono mi andinay on ɗo mi arta e yewtere miɗo yewti hanki ceernoɓe tedduɓe woni komi naniri yewtere nde mi arta e nde yewtere mi arata o mi inna on kala ko Allah hoddiri kon ɗum ɗo waɗay si Allah jaɓi message on o ɓurata 15 à 20 minutes no wodi mo mi habbi ɗo so ari mi daroto kono sununu no yaltitande lanka mi sikkano sununu fewdo ko o heɓuno probléme o ko piiji makko ɗin bonno ka nder contenaire ji embale jama on waɗannomo du'a uji timmuɗi yo Allah waɗa o heɓa ɓuri konko bonno ɗon kono ko du'ana o ɓurata o heɓata du'a o ɓuri ko Lamarana Gongore e Ousmani Gawal e Sellou Balde ko ɓe jogano ɓe o wata heɓude ɓuri ɓen ɗon wayri ko ɓen ɗon jamfi ko ɓen ɗon yiili haqqillaji mum ɗin acci ko ɓe wonno e amande kon duuɓi capanɗe duuɓi nogay e duuɓi 10 e towɗum woɓɓe maɓɓe ko duuɓi capanɗe wano bawuren ko duuɓi capanɗe yangani fi gonga Ousmani Gal ko duuɓi capanɗe yangani fi gonga Sellou Balde ko duuɓi nogay e yangani fi gonga Lamarana Gongore en ko duuɓi 10 e yangani fi gonga ɓe ƴetti fof ɓe watti fasara dakkan hande ka fewndi ɗo ni wayri tun hiɓe wondi e gouvernement trahison on GMD on gouvernement modi on ɗum woni GMD G on gouvernement M on mo D on di modi gouvernement modi way tum ɓe wondi e ɓen ɗon hiɓe heɓude koɓe tañƴini wondema kamɓe haray ɗum ɗon luttay e nder aduna on ɓe yejjiti e nder duuɓi 60 e duuɓi 7 hikka ko lamɓe nayo laami lagine nayo ma ɗum 6 par ce que ko Sékou Touré Dadis Camara Sékou Ba Konaté Alpha Condé Mamadi Doumbouya njowo laami e nder duuɓi 60 e duuɓi 7 si sendama hay goto maɓɓe heɓali nogay ɗum e wonde Sékou Touré woni nogay e 6 Alpha Lassana Conté woni nogay e 4
alpha konde woni 11 hedditiɓe ɓen ɗamo be ko hitande Darsi Camara hikka heɓi duuɓi 4 ko dowi on o fokkiti ɗo min miɗo torade Allah yo Allah ittu Mamady Doumbouya ko ɓuri e yawde Allah happantake kono mi innira noon ko ɓuri e yawde miɗo toromo yo waɗan en ɗum ko ɓuri e yawde no ittirimo o kadi yo ittumo tun sabanne Mamady Doumbouya jogaki gonga jokka gonga sina ɗum mo woni mo ari fi transition ko firti transition ko argol gouverna jogo laamu ngun organisa élection libre et transparence accita janguɓe fi politique ɓen jokkuɓe fi politique ɓen wonuɓe dogude fi politique ɓen ɓen ɗon ɓe ara ɓe laamo leydi ndi so yii lagine no yaari ɓawre so yii lagine no yaari ɓawre analyse ji an ɗin gilandema lagine wi'a lagine haa ka jooɗimi ɗo ni en heɓali tawo lanɗo tawatara lanɗo on ko janguɗo haa hewti université hay goto joni noon ñande o ñande ɓiɓɓe men ɓen ne jogii diplôme ji mawniraɓe men ne jogii diplôme ji baabiraɓe men joginoke diplôme ji goo haa woɓɓe ɓe maayi hay hunde ɗi nafaali ɓe musidɓe nene gotoɓe hande ka fewdiɗen ɗo enen ka fewdiɗen ɗo ni hiɗen kellande mo hewtali hay collège mo meeɗa jangude wiyete Mamady Doumbouya si tawno ara conseiller ɓe Mamady Doumbouya ma Mamady Doumbouya ara ko miijtotonoɗo kanko Mamady Doumbouya o organisa no élection libre et transparence o ƴetta laamu ngun o jonnita civil ɓe ɓen ɓe organisa élection kanko o defanda fi wota wonu hara no waɗa mascarade e nder élection ji ɗin élection ji laaɓuɗi organisé si kanko Mamady Doumbouya o waɗino ɗum o wonayno neɗɗo jogiiɗo doole jogiiɗo hima jogiiɗo fa'ida ɓuri ko woni e dogande ɗo fewndo ɗo wiwgol o forsay o laamo ko goonga mo wawi forsude o laamo mi nani suununu no wi'a wondema wo kamɓe ɓe wi'uno Mamady Doumbouya laamoto vay to vay forcé ko Allah hon waɗi yo laamu ko Allah hon innimo o laamoto yer konko woni laamade o wona an suununu e kono noon wayri haala no weli hiɗa waawi wowlirde noon mista suununu sina ɗum a waɗata aventure immoɗa yaha ha États-Unis d'Amérique tawa hara koya artu bamba dictateur jo hara koya hotu lagine bamba mo jogaki gonga mo yiɗa démocratie mo faalaka ɓantude ka men wikkotoɗo leñol mangol warowo leñol mangol kidnapuɗo hay rewɓe hande nene usuno kidnappa hande Habib Marwana no kidnappa Mabori no kidnappa Aliou Ba no nanga joga forcé fi tun wota o tawe e élection ji o laamo wayri ko neɗɗo gongantejo Billo Ba kañum ma e Omar Silla di fonike menge no nanga joga soka ferma suuɗa fi wata gonga yalto e nder leydi men ndi onon ɓe sukaɓe wonnoɓe dogude fii gonga yo ñiiɓu e nder leydi men ndin tawon ala ko waɗon si wona yahugol jokka faalaɓe ñoƴƴude gonga ko wonno ɗon e dogande kon leɗɗe ɗe awno ɗon ka tandeji baabe mo on ka cuntuji nene mo on ƴetton kerije jason ɗin ɗaɗi ɗen leɗɗe ɗon taƴon ɗaɗi ɗin foppu ley ton leɗɗe ɗen no yorirde seeɗa seeɗa yahon yarnon leɗɗe ɗe baaba goɗɗo e nene goɗɗo aawi ka sunture mum e ka tande mum
daro ɗon ma waɗon manti aron yeeso caméra vidéo hollito ɗon ronkon miijitade. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Yo Allah addune wende lagine amin ya rabbi. Enen ɓe jokkuɓe gonga mi nani sunu non inna wondema wo enen ko fenande jokkuɗen ella o ala sunu ko woni yeeso kon ittay kumpa si Allahu laamiɗon jaɓi. Mi arta ka hanki ɗon mi inni wondema suka payku yahuno jande payku yahuno jande o yehi o jangi kono tawi gandal ngal ala natude ka nder hoore makko. O wayni karamo ko makko o inni karamo ko en miɗo faala hotude par ce que wayri mi tawi min on mi ala e manditade ko woni jangude ko mi ala heɓude gandal joni acce newnane mi hoota. Karamo ko makko inni probléme ala mi newnante hoota. Karamo ko makko newnanimo o fokkiti hotugol ko ceernoɓe sifanime. O immi o yehi ha e won nokku tawi nangue no wuli o ɗuwi ɗon e ley leggal o tintinni ɗon tawi mo fewti ɗon e bindere leggal o ndaari ɗon ha o yii ɗi korndolli hiɗi ƴawa hiɗi jippo no o tentinni ɗon e korndoli gooti ginɗon gi yahay ha dow gi jippito ha ley gi yahay ha dow ngo wawa so tawi gi yanayi gi gerda e ƴawgol ngol ha gi ronka gi jippito ha ley gi fowto seeɗa gi fokkita kadi gi ƴawa ɓuri laabi jeeɗɗi kono ala fen gi ƴawoy kangi kornoli ngin gi ƴawi o yiltiti o ndaari ɗum ɗo o tawi so wakkilike tun kankadi o yaltay e soñjaka won ɗon angal gandal o yiltiti ka karamo ko makko wayri yimo inni aynan lan hiɗa hooti e waynodiri o wi karamo ko en mi andi miɗo manque concentration tigi catagol ko ma mi ƴawa ngo fello ngo mi jokki ɗo ko ɗum woni mi wawa jangude o ɗo Qur'an e defte ɗe mi wawa hani jangude ɗen. Karamo ko makko inni bisimilla o fuɗɗiti o jangi o yawti on tuma o ɓuri wonnoɓe ɗon ɓe o accuno ɓurnoɓe mo ɓen fof o ɓurtiɓe sabu honɗum wayri o découragaki o heeɓi courage komi wowliri ɗum ɗo ko enen wakkiliɓe ɓen enen ɓe jaɓali jaɓude ngenari ɓen ɓe jaɓali yahude inna wondema enen kadi yehen ƴetten enen kadi yehen taweɗen ka ñamugol enen ɓe jaɓali ñamude ngenariji ɓen miɗo toro en miɗo jikka en miɗo jeeja en wota en yaaru ɓawre wota en décourage o wallahi billahi Allah on o yejjitata en ala ko ɓuri mettude newude ka aduna ɗo ɓuri ndimu ala ko ɓuri mettude newude ka aduna ɗo ɓuri ndimu jikke ko ngenari tun woni si waɗanama ɗo ha ɗo heewi tef ngenari jawdi ha memoyke tuggike ka asamanu min Diallo Mamadou Moutar Diallo Bappa Diame si mi jonnama ɗum yallah danda mi jooɗoto dow toon mi ñaama ha mi mema ka leydi mi ɓanto mi ndaara mi tawa reedu am ɓantike wayi derum am wayi wa derum kadaso mi yi kadaso no waɗi de Ousmani Gawal photo reedu am waɗo wa derum kadaso kono hara miɗo andi kun derum ɗon ko kum ɓanti kon ko angal jokkugol sooɓe mi weelete ɓuri konko kunde mi weelete ɓuri ɗum ɗon saɓandema nde mi miijiti komi waɗi ko wo mi ɓeyda e weeleede yilti goɗɗo go kañum kadi o immi kanko kadi tawi mo yehi janngugol firo o gerdi e firo haa o ronki o waawaali
o ari o fokkiti o wayni o wandiri e karam ko makko no oɗa waydirno e karam ko mum non o yehi ha o lumbi ɗon joolol pete no gaɗa eɗen pete ɗon o ndaari pete ɗen o yii ñuuƴi ɗin no rewa ɗon no rondi ɓikkoye mum no yaha no arta ɗiya no yaha ɗiya no arta batte kadi woni rewde ɗon hakke ma ko ɗi ɓooyi rewgol ɗon kon batte kadi woni rewde ɗon tawi wayi was tawi woni ɗiggi laawol dal a yiyay tun tawa ɗo ko ɗo on ko ɗo tigi woni kadi rewata ɗon waɗi mande o kanko kadi o yiltiti ka karam ko makko o andi so continue tun o ɓooyi e mum tun o waaway o yiltiti ka karam ko makko ɗum woni duumagol e hunde ndeg o immi o yehi karam ko makko noon ayno accirini janngugol o wi karam ko en mi tabitali e mum e jakka simi tabiti e mum tun jakka mi waaway kankadi o jangi o ɓuri wawno ɓuri o woni ceernojo ɓurɗo jogade gandal e nder tufundeji ɗin ɗon ɗi fof majji sabu honɗum sabandema tabitugol ngol e ko o faalano kon tawata hara kadi koko moƴƴi wayri tun hiɗen andi selludalen Diallo mo jokkuɗen on ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo kadi faalaɗo wallitade leydi men ndin no waawi ka Allah on waɗa mo président de la république de Guinée no waawi kadi wona hara kanko ko jama on o wawata en joganade kono hara aroyowo lontomo on ɗon o laamoto direct faale an o min Diallo Mada Moussa Diallo fo jami koyo Allah waɗu sellalen Diallo président de la république o waɗa mo papa de nation hajja Halimatu Dalen Diallo wona première dame mama de nation ko ɗum woni faale am mi toro Allah on kadi Allah newno ɗum wona amin ya rabbi musidɓe nene gotoɓe wota en jaɓu yeebude jikkeji men ɗi wota en jaɓu yeebude hoore men nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yimɓe ɓurnoɓe jogade jikke e makko ɓen nde hiɓe maaya haray hiɓe welti hay si ɓe ala hay hunde no woodi woɓɓe tatara hay hunde ɓe ala en fof en wawata heɓude ɗen jawde ɓurtuɗe kono si en maydi e ndimuji men ɗin e yeeyali hoore men e wonali sabu lettugol leñol men ngol e wonali sabu bonnugol leydi men ndin e wonali yimɓe yiingoyankoɓe Allah on o yejjitata en hiɗen haani firude bisimillahi rahmani rahim jangel ngol firen rahman hiɗen andi rahman ko honɗum firti ko Allah no wonani fopp ko aduna ɗo haray ko tuuru men o woni hewtali no woodi woɓɓe wiyayɓe ɗo onon on laamotako men ko a woni Allah wona an woni Allah ñande goo finayi weeta tawa hara miɗo wowlira pular ka nder palais du peuple ma ɓiɓɓe am ma taniraɓe am ma tantiraɓe am ma woɓɓe mon onon no wowlira pular wano mi woni wowlirde ɗo ni ka nder palais du peuple men inchallah hoolo reeɗu wano andirɗon noon o wuuri seeɗa o maaya e pooma laawol ko woɗɗungol woodi kono ngol hewtoya ka yehi ɗon ala laawol ko woɗɗungol woodi kono ngol hewtoya ka yehi ɗon ala ko woni tun no woodi woɗɗuɗi no woodi ɓadiiɗi kono ñande goo en hewtoye ka wonde e yaade ɗon yo Allah ɓeydi jikke teddungal hakkundeji men amin ya rabbi ɓe wonɓe jalude en fewndo ɗo yo Allah hon andinɓe
enen siɗen faalano enen kadi e yahayno kaɓe woni toon kono en fof en wawata fotude Allah tagi folnaali neɗɗankako ngun wonugol jooma wonki on wonkikin fof no wonki kono neɗɗanke yagal ngal wona fo jogii neɗɗanke yagal sabandema neɗɗanke yagal wawata timmude e bani adama si tawi woni on tigi o jaɓali neɗɗo neɗɗo yagal neɗɗanke yagal makko ngal haray mo mi habbino on ari mi daroto wana ɗo mi weltanogo noon arɓe ɗo ɓen fof mi toro Allah ho Allah ɓantu fimen ha abada labadi hande ko le 16 janvier 2026 ko Diallo Mamadou Mouhtar Diallo Mbappa Diame et je vous remercie albarka mo wonɓe jalde en ɓen wota on maapo Allahu fittana en gondi si Allahu laami ten jaɓi Allahu fittana en gondi mo Allah fittani gonɗi nanda e mo goɗɗo fittani gonɗi Allah fittani en gondi amin ya rabbi on jarama Diallo Mamadou Mouhtar Diallo Mbappa Diame 16 janvier 2026 et je vous remercie